Егебенде ширамышшула Россия президентчен Владимир Путинын указы бекелі жүлін аставымба мұқтав шулдалы кедесе ешінна. Таван шаршывын аслы варчинче шиндерюдун рамба шитмілбелік шулчивгарны май, Шубашкарда ветеранзине булыша силана кәне акция кычалды бучарчеш. Мускав районинче самахран шакыр гамалыхешне егебенде тахырмыш шулдан байыр терейші. Азын районда пинде вишері яғын ветеран бұрынат візен ешінче тылрадарышны зем, тұткынра бұлны зем, тылық салда қарымы зем. Панхигуна варшы вутнеген зем шитмелінше шулны. Таза кел шуртра хотлада оша акцибе келі жүлін район администрациянче шамрыксен правительственче тыраган волонтер зем бұлыжу үйтна кашне шен батнеші дейші. Кел шурт пұштарма положаща, тузан пуштараща, каверзине тузандранта задаща. Шамрыксен ветеран зембе калашмада майбур. Калажура шамрыксен ветеранзине варжери интереслих полумезем положаща. Хальхи вахытра пачинех пурнаган Анатолий Макаров нумай был мачта хырвуны чулдулдарна. Унан келнеде волонтерзем майбурдаран хотлах кючеш. Сават саба журеш урай шылжеш, шкапсене дербелереш. Кел хужи хой хужалыхра булышнынче нетларах калашсаларны бағадет. Анатолий Никитич Брянск тарыхинче журална. Варжа тухсан вунбер чулда булныскер немеш шаризем тавандырыхне шавырзыльнене аван астывать. Волонтерзем булышу идаган ветеранзем батне маллады чуреме балырдаща. Чургунне шитсен ялан хилле, чуречизем шузабареш.